Na turniru učestvujú 12 ekipy, ktorí tvoria baviače od 14 po veci jak 50 roky. Ekipy podzeljeni do grupi A i grupi B i baviše po sistemi každe s každim. To турнір, що отримує в Керестура už 4-5 деценії. Už zadnji čas postal, možeš povedať, tak poluprofesionálny, kde prichádza ekipy zo strany, kde pred lupom 15-20 rokami bolo veľa vecí ekipy z Kerestúra, veci to nie slučaj. My prišli na ideju, že by to bol tak povedať taký lokálny kerestúrsky turnír, kde by še možeš povedať, aký družstva zmahali medzi sobno, krašne družili i preprovádzali kvalitetno čas. Nagrada za perše mesto 100 evra, gajba piva i nagradni pohar, za druge mesto 50 evra, za trece mesto 30 evra, a členi troch najljepših ekipov dostanju i metalije. Turnir u malim fotbalu 3x3 še otrimuje každi večer od 20 hodin i 30 minuti po 23 hodin na terenoh u starej školi, a uhod za šitskih naščiviteljov besplatni. Planovane, že finalne zmahanje bude otrimane toho vikendu.